Kipat ba shen kin satip ya ka kerteng ki company belano senyang syaki seng san pertai. Kat no kita ki company kilano senyang bat syaki political party ayu bagilano senyang. Haus nem arjar kat pra la penterikam ya ke skim Electoral Bond da ke sorkar NDA. Lengba kani ke skim kino ki riushimet bat kino ki company kila banok senyang Naei donation ya ki seng san pertai da ke bathiet ya ki Electoral Bonds na ki katu kat ni kitnat joko State Bank of India hakalengkari. Kini ki bond ki shongdor 1000 tengka, 10,000 tengka, 1 lakh tengka, 10 lakh tengka, bat 10 crore tengka. Ki nongno senyang kila ban ai kat no ru kat ba kimon amdon limit. Kila ban ai tang 1000 tengka ni hadu 1000 crore tengka ru. Ki political party kin hap en cash ya kita ki bonds na bank hapok khasan sengi. Ha kani ke skim wat ki foreign company bana syabar kari India ru kila banok senyang. Ka electoral bond kalong anonymous ka bemut kalong sop bat omla bantip ya ka kerteng jong kino nongno senyang. Kat no ki ai bat yanu ki ai. Ka sorkar NDA ka ong bala penrikam ya ka electoral bond ban khanglat ya ka jingrung ka black money hakam sanhima sima. Ka electoral bond kam penpau ya ki kerteng jong kinong ai donation. Henry lakenno baka sorkar ka basensyar bat don hakabor ka tipbej ya ka kerteng jong kinong ai. Kat no ki ai bat ya ki political party ayu baki ai. Ka Association for Democratic Reforms kawin na kiseng Traymon Sumba kala ujor daga kies ha Supreme Court baki electoral bond kapen ken ya ka hok jong kinong snong banyo jingtip. Nalor kati kaseng ka Communist Party of India bat kawai ka nongyalam Kongres ka bekerteng ka Jaya Thakur ru kila ai kies ban persya ya ka electoral bond. La ujor baka sorkar namar ka don hakabor ka tipbej ya ka kerteng ki company kat no kino senyang bat yanu kino senyang. Kumta kan don ka jingle silyang na kaliang ka sorkar da ka pesna ya ki any bat ki policy ki ban mentoy tang ya kita ki company ki banok senyang ya ka parti ka badon ha ka sorkar. Kinong ujor ki ong baleng ba ka electoral bond ka don ka quid pro quo lani ka jingle mentoy lang ya baro arliang. Kajimentoy ya ka political party badon ha ka sorkar ba kajimentoy ya ka company leng bagi policy. Ka Supreme Court bakentup ya sangut kinong bisyar balakli do Chief Justice of India D.Y. Chandrachud ha ka khasan tarik u February ajar arpsaw kala Pyndam no ya ka electoral bond. Da ka baong baga jingno senyang sop ka penken ya ka hok bantip jong gipat ba nongsong snong lani right to information hapo ka artikel ka khandai jong ka riti sensyar jong ka ri India. Ka Supreme Court kala hukum ya ka SBI basyua kan riu tarik umat arjar arpsaw ka debat penpoi sya ka Election Commission of India ya baro ki kerteng jong ki company ki blano senyang sop syaki seng san pertai na du usnem arjar kapra hadu mentah. Kala hukum ya ka Election Commission of India basyuai ka khatlai tarik umat arjar arpsaw ka deban upload ha website jong ka Election Commission of India ya ka kerteng ki company kat no kino senyang bat ya ki seng san pertai ayu biglano senyang. Ka pisa blano senyang syaki seng san pertai leng ba ka electoral bond kala kuat adu khan riu hajar sanspa khat klur. Ka political party kabiyo bun ya ka senyang kade ka seng BJP kablayo riu hajar sanspa riu klur tengka. Ka Kongres kalayo khatwes pa arflai klur tengka. Ka All India Trinamool Congress Party kalayo 1000 knaifu ar klur tengka. Kiwi ki seng san pertai hakariru kalayo ya ka senyang lengba ka electoral bond. Lada pisunat ya kena video sumha ban subscribe ban like video. Kublai shipun.